sangka na kabutuan kula. Manggi ila kusinggi itu tondo komula kutule etuleran ni. Tangan na isarra katau tangan na peleleri ka. Padang na rindigi doke salle karur mutual loy nina na salli tinaran to barumbun to kulla apura di boko. Tungkon duka baturupan na makalima na angganna pantarana kena. Padang sipo ulu salutoria sipo pollo salu alang-alang bulan barra masukaran tiumba padang di sopaye. Padang nanay bindan paloroan banggay to alloy nina atunan lang tembal abaran datumuan eto kulla pura di boko. Tonna pakorogolondo bong kalua ilan padang dirandan batu. Tonna meosi kete kotintian kala lamang nga ilan padang di pata apadang. Tonna dilututan ba bubundilan kang ilan padang dilan tetenge. Tonna diosa abalatan panam bumalambe ilan padang di pata apadang. Anda digente to manarang umpoy kumman usang kala kutumanu inang senga iya pong kalua inang lain iya lamang inang masuli dadinna lain tempong garaganna. Tungkon duka baturupan na makalima na anggan na pantaranak na padang di Masewe lili na padang di Sulawesi Tengah. Padang nataranak karua ulun na salu naloluan minangalambe. Di gua tong milamban diyong saluto diyong minangalambe. Me kutana to mangala to mangkambi ikarambau maadi kain na telendu. Pamebali ang matua indu ko sumuma atundo malesa yabano karulungan. Daan ni kutana tau daan ni minda-mindara. Ampulembang atilalao karaeng itilalumumban. Laku kuwa may isan na siyar ramiti lante-lantang karampuan boyo tasik sisuluan meki lante barung mo di pamadatu nalalindo mo sandalindo na teme to meraputan lang latibay mo pa ato dengan na makalima na to pa maakapunan nao teme to kombong kumarara kalang ngamma lumbo kaluku lampaorong iteme kalo sipon noy sinabolu sitam murana sola kapu o maalum pabumbungan. Laki kuat tarimay dikka diyong taruno silambi rande pala pitoda diyong rakka sitadon den naumpa anta susi temenene ta tento turan todolota. Kami ito masarya lang taon ni sumuri panito laki ola paboko milaki lombanting anyo milaki ola laumbating untan nurosoina.
3. Oke. Kurang. Nama lihat tu dia ni buat kat nombor. Kamu main bulan ngorok lalu dari kota. Kayan ni sebelah kan. Dia mau tak? Dia tak, dia tak ada. Ya. Yo, halo. Yo. Halo. Nag-ano ko po, wadulo ko nga rin kung pasal ko maaari ka, dapat sebanyak. Ari nagtampo ko ito foto-foto, tapi kung kaya pa, kung ano maaari. Iya. Ay. Sa mga naman ron na inten na. Iya. Dari ano tanggal 4-5 pinito. Iyo, tabi na ko kamu karon ko tumatun na ba tusulok to untit ken ni te may kinalulalan na tumatunta tama mo kami ni patuntun ni. Iya, mungkin beda ulit. Ya, dia masih sisa sedikit.
Iya, natasangin ada batuan, malam kami itu sama berapa? Ya to nasura ya. Iyo. Tama kami mi patut ini dia kinalolanan atau betul terlalu. Halo, bisa kamu tahu apa yang belum foto-foto di pisah-pisah. Halo, bisa foto-foto di pisah-pisah. Iya. Dolo di laki patutun teh tangkis suruna salurana sa buku. Le. Kikua me ketabekan lako to perenge si sola mintu betulakna la lanna te tondok la butuna jomai batu pira-pira inang sia me ketabe duka kan lako Bapak Pendeta si solam itu sangat karamuna lampe karangan puang kalana te tondok labu tuna jumai batu pira-pira inan sia me katabe duka kan lako tuma parenta kalana te tondok labu tuna jumai batu pira-pira lembang sia me katabe duka kan lako toro di pendona di pondena lantai tondok labu tuna jumai batu pira-pira inan maka limana kikua me katabe kan lako kita mintu selanasan Indah bete, baiknya keluarga dan le Miwai Yome Manado Umpatu Papa Samuel Indah bete, baiknya nek yogi jome bokin Umpatu tangke suruh Indah bete, baiknya nek Agnes jome masewe Umpatu Yurmi Indah bete, baiknya abati nek kendek inde limbong Umpatu tangke suruh ede rokom kan napui Pilok sore teh
Hinda pete, baik nama Kesia, lamai salu sopai, umpatu Leremon. Hinda pete, baik nane Kiki, lamai tok lamba, umpatu Leremon. Hinda pete, baik nane Fidel, sambali may perangyan aso, umpatu Pak Remon. Hinda pete, baik nane Susan, jomay panikitalang, umpatu Pak Emon. Hinda pete, baik na Reni Sola, Kiki, Loramba, umpatu Pong Emon. Halo anak-anak cantik. Hinda pete, baik na Mama Kian, Joma Jakarta, umpatu Pak Emon. Hinda pete, baik na Papa Pelis, lamai tok lamba, umpatu Papa Emon. Masih marah tertuan tapi pegang ke paniki le. Ke paniki. Nak ayurin kung tak kita nyala. Nala no. Kan di paniki pun tintasak. Tak terlibat ayurin kita mati lah. Ano ada untuk kawin pia. Oh guys, weh. Ntar kamu ada komunitas untuk memang karakter atau bukan? Kami kalian ang baday. Kamu kalian na? Ya, boleh. Si magmura ka na sa gisulit. Si bang mo ito, si umur 20. Yeah. 11. Padahal kian po, nasusiwang apa to may 20 tahun. Dia kajian dati amin, tak emang boleh. Udah. Udah le. Itu apa bujang? Udah piring gue. Woi, lalu keluar garam kue. Tapi ke di sini ya. Oh, kamu tak di rampai sudah. Nah, kamu tak dipanggil dia lonceng. Oh. Woi. Lagu to le katabe langan panito Disembang Solalanda Asia Yoka. Makalima na laku ku asiman tamate lantang kalam tua ko ayo. Hinda pete, baik na Papa Rara, Tumitan, Talulipo, upatu
Raymond. Oke, ini kopi bosku. Ya. Indah bete, baik na. Senyum. Kini ano eh. De kiki lamba itu lamba. Batu. Senyum ke matuan Miki. Oh, ulit. Raymond. Oh. Tak udah bisa sih Mui untuk ka. tuh Miki. Semua. Senyum bang. Oh, kita terbaik kamu satu ya. Satu, dua. Oh, mantap. Oh. Ada. Halo, cewek berkati apa? Sesuatu di sini. Halo cewek. Canda mau. Woi, tira bayar dah satu aku foto ya. Nah, kalau aku tahu dompetku. Indah bete, baik na. De mayan, domay tundok batu, kumpatu papa. Oke guys. Bapak kenal sola Arina. Malam bet. Ya. Tak perkata Indah bete, baik na papa Melda, domay tundok batu, Marana, kumpatu, de Edita. Kalista li, apa? Kalista li. Kalista le. Nakusam senyum pa nakutaan tu isiyon nama no karon di sini mata ko ron oni. Indah bete, baik na Leo sola Ampung, domay tundok batu, kumpatu ani. Iya. Salam lang ka. Pak. Halo. Dito lah, indah bete, baik na Leo sola Ampung, domay tundok batu, kumpatu ani. Nuerana Rengke. Hah? Oh, benar sampai perantau Papua aku di kon. Yo, patar-patar ini teh sama ya. Primero dulu itu sudah itu persona. Mau natang sih. Halo guys. Ya. Halo, bagaimana Kereba? Oke, ini oleh kopi. Nah, satu bisa dua pen. Alun. Oke. Halo guys. Oke. Masuk. Oh. Halo. Hai. Orang apa kayak ini? Orang Batam. Orang apa? Batam. Oh, Batam. Oke.
dari Batam. Dia berkapararang. Tewas ya. Oke, cewek-cewek calon cewek ini. Halo. Oke. Oke, baik. Halo. Oke, mantap. Luar biasa bosku, mantap. Ya. Berapa? Berapa? 1, 2, 3. Wah. Nah, berapa tuh ke? Ada ini di sana yang ibu-ibu masak. Enggak beda. Ini kirain tadi. Wih. Abu teh apa deh teh? Halo dong, wih. Halo guys. Bete apa tuh udah digoreng? Kita lagi goreng bete bolu. Bete bolu. Ya. Bete bolu. Bete di bolu boko, guys. Bolu dah yang masak bolu. Oke, saat pisan dulu pen. Deng, apa itu deng? Deng, pura-pura kok. Sama udah saya seringan loh. Ini ya bre. Tadi harga dapur umum teh. Oh ya, dapur kita nih Oh, dapur pria nih teh. Tuh apa teh? Tuh dingin. Oke guys, weh, mami lu tuh bawona. Info pesta daerah mana bu? Iya Heri. Rasa ini daerah Buntao di Padiki. Oh, Limbong. Oh Limbong Padiki. Sana yo. Limbong. Iyo, todo may dengin teh. Sampai Buntao, pa Buntao teh to. Iyo, minta apa kok itu? Iya. Iyo. Hai. Hai sayang. Oke, baik. Jadi sering ke sini ya. Iya, iya. Tergantung kalau dikasih Pak Columbus nanti sering-sering. Iya. Nanti dikasih Pak Columbus. Iya. Halo adik-adik cantik, pintar. 1 tambah 1. 2, woi pinternya. Halo bosku, siapa kata-kata dulu? Ya. Kata-kata hari ini. Apa kabar? Oke. Oh, Kabar baik semua. kabar baik semua. Semoga lancar baik cuacanya. Amin. Ya. Oke. Oke. Ia mututu sangarara akan sa ajuran dan didudukku kagan tenan bulan tanaku obyek bulan dengan kurang dinilaiku apa Hai dulu, hai. 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 Oke, hai-hainya mantap. Di sini banyak yang bening-bening di sini, guys. Ya. Tapi lama kasar. Ya, oke. Halo bosku. Para pengarang tak perga. Dako kita ko mangkay. Si upo ilang lolo ko natin katabunan talang naman pindonan natin kamarin sinanta. Talumok ko lalang talako pagmumbanuan tapodo yan nariya ki allo masakya na puwang na saladan ki gula baru din na to tumang pararata antarang puta tito dolente ke tuutun tang tias so kambutu Syria pasakya na puwang. Salamat lako kita sulanasang lako kuwa tabe. Kabu kay ulang masungka suling kararata tatibero lako tuinan pura di Pokanangki. Na susito di parang pumali lako kita mintu to saya tungkol
Si turu ada inde buntau patanga penanian na kambi mi sa aba-abana. Yang mi si patutana amo temeto mi patutun ni temekinan lo lalanta. Yan na di papandan ni basi mataran di tobok talinga. Di tobok talinga. Jadi dengki man itang mantelute ko ta melo tulong lako patondokan na tobokan ki. Na si taro na to lako ka momento rarabuko tuotun maatangkan suno ba atu metua ya tu lami si pagadan sia ne edita sola sia pomodado. Iyo sia ne edita sola sia pomodado. Iyo. Belan nasusi moto makambam marapuang patemeto lalenjo otamate katongkonan diong babangan na panda di bolong la kukuha tabi erko babangan na panda di bolong tapatangan rampa apatali nga duwanta ang kisa abu upit eme sangarara at apaagantianan bulanta. Iya motusan siturusan sangat yang keren na Papa Arlin Kabo isyong kalua sang siturusan sangat yang keren na keluarga ne Siagi Pangrurukan buntau sang siturusan sangat yang kerana keluarga bati nek Kemban pangrurukan buntau Pak Rarukan buntau sang siturusan sangat yang kerana bati Indo Riga Balabatu sang siturusan sangat yang kerana keluarga almarhum Indo Dasa Batu Sia Mama Arampa Bokin sang siturusan sangat yang kerana ne Mercy Tondon sang siturusan sangat yang kerana siapa Pak Andre Buntao Kabo sang siturusan sangat yang kerana Kantasa Buntao Kabo sang siturusan sangat yang kerana Papa Tari Batu Semus Kalimantan sang siturusan sangat yang kerana Rodo Buntao Kabo sang siturusan sangat yang kerana Siane Amir Tondok Batu sang siturusan sangat yang kerana Ne Yogi Bokin sang siturusan sangat yang kerana Nenek Noti Bokin Tombang Lambe sang siturusan sangat yang kerana Insinyur Frans Atong Sima Batara Surago sang siturusan sangat yang kerana anak almarhum ne Kadong Lombok Garotin sang siturusan sangat yang kerana sia nenek Dian Nana Nanggala sang siturusan Tanete Isong Kalua sang siturusan sangat yang kerana Nenek Ranu Kabo Isong Kalua sang siturusan sangat yang kerana sia Mama Audi Balabatu sang siturusan sangat yang kerana Mama Areni Buntao Tanete Song Kalua sang siturusan sangat yang kerana Gilsa Tondok Batu na sang siturusan sangat yang kerana sia Nenek Gilsa Tondok Batu. Ya mototu rombongan la mentama jomel. Weh, makam bante keluar pertama. Tambal.
dah. Laku tole megatabe langan panito di sambangan nene mesiman langan landa asia yoka makalima na laku kuwa tabe laku taruku bulan na seleng sirenden lolo sukan daurena sarita tolam bantuna aturiang nama atau norong Tuti umbaba na lembang loson pananda bisara tunggaraga sangke ederan kombong sang tiang karan. Tami tiro di kalako tang ta apari kamatami. Tanga dataru tau mata tangla kadar kapintiro susi tane telu lembang pangala ama apalung kae rampong tongkon ni ang loleko na inde daw gaya nga tutun numpel lamundun ni kula makairin na inde daw sarapan Tuna lambi mo to na sumpu sukaan na nadete mo kan nabuno na solalon to ko pelelen na. Di patanggal ng buhatin na diyang tetarampak kabanuan na di patunan ng kayo meruayan na diyang tetampang palayan na. Metundan tumamba milaku baaban alembang meru yang tumatindo milaku pananda bisara. Tongkong mi puli tadi paposi ibulan na pada di padang penanian tadi poli surara na padang nalili misa baaba na tiumba padang di tanete buntao. Inagasenga iya pantara nakasangka inang lain iya pangaluluan doti langit. Todi kasiri mata bubun na todi kabang na atondon turunan na. Oke, mantap. Di pamanda bunturenge na di pabintin tondon sarilin na. Taruku bulan na salah surakan lalo sukan dawena sale pangamma tuna aturian na parange alok na maakalalong-lalong sangka na maakasea-sea tungkon duka baturupan na makalima na anggan na pantara na kanapadang adipitong upenanian to di po gorang manik tadi polen pobulan di po pue rara tondok na nalibarani dainan na sanggamatua taurata balayan sialik na padang dibokin to alloy nina untina atuwalle samaran na padang dipitu mo penanian to kulla apiran para to bendan paloloan to alloy nina atunan ng pembala abaran to kulla apura di buko tungkod duka baturupan na makalimaan na to ang karupiin na nalili imisa aba-abana padang na rare dainan na pagpataa padang dinanggala tungkasangan na
Si Pangelola ba makalima na anggan na pantaranak na padang di po rinding kila. Di po sa pansusulando to tang nataru kila at ang nabiringi. Lepa-lepa. Nanay bindan paloloan pasuilalong to aloy ni na tunan lang pembala abaran datumuane to kulla apura di boko. Tungkondu ka baturupan na makalima na anggan na pantara na ka na to apa-aba na lembang sanga pulo dua pentiroan na sanga lise sanga pulo dua aba na sanga lise pentiroan na tono ka amale misa male piso la lembang na losong piso la tondok na padang di tondon turu tung kasangan na daenan na pagasongan tondok na ne emalo to tanga dio labuko na tanga di lomban ti ngayon na tungkon duka baturupan na makalima na anggan na pantaranak na padang di surako pangloloan na padang di Kalimantan ne tondo ko malumpo masapi maakan pipi ibay tora napiyang atoran dalangi ina kay lui tolelean uran tondo ko maririlitak na tondo ko masak karengan na laku ko ambay sanda sigar kami kilantilantang karampuan boyo tala si suluan migilante barong datu nalalindo mo sandalindo na temeto merraputal lang lati bayan mo pa ato dingan na anggan na tumaakapunan na o pakapan na temay anak na tampagayang indi daw tobo siyongi na tololo mo dikkan pesarungan na laung paorong ngiti may surungan sipo o pakapan natin may pilambaran bolo. Belan na surungan sipo iya mo da na lembang taduan sa papasito dolo peramba ramba ulo tanda Mario. Maraanami taong sulo taong sorong inaya na karopo o sungana.
minalang dikiketen mina karatuli. Anak nakalundo. Oh. Mamaling iliw la seni na ko pa adi boko ona. Oh ading ko yo. Kamu ko ya nama sana. Nako parang ko mga masalamat sa ndo ko yo. Pakito ko na sa boko na mapaadi. Ganda man. Maras lo tiga, setel dulu baju putih, ntar aku udah baju putih, langsung seperti ini. Hai, hai. Mana orang teh baras? Mana orang baju putih miris spill. Mana ada kopi? Hai. Tunggu satu-satu lagi. Suami ki kembali. Punya tuh kembali. Sangatlah TV. Oke, bye. Ya kutire te motoro jong motoro nanasang keluarga te jong. Tabe taringan ang kaleta. Iya motoro nanasang keluarga te jong di parking de jong sepon ne. Napa pala nani sita moto jong. Tabe taringan ang kaleta talong diri.
luka dipastikan na alam mo yan. Drone te todas alam mo. Tadi dipastikan na drone te pasti alam mo. Oke guys. Buka ompit mau masuk. Iya, oke. Wah, mga karata katawan te. Mantap. Bayin itu paniki. Wah. Mantap. Makara itu kan itu bayin itu paniki. Bombay. Awas tak. Wah. Si mabusang-abusang. Iya, cantik-cantik. Weh. Apalagi mau pirang imam tambah cantik. Oh. Oke guys, weh. Oke, Yultin Sandamo, Kermin Wala, Makamban keluarga. Kutola may katabi tamalata sunanasang indaki sa pirin na totoras hindi tayo babangan hindi tayo totokonan tabi dagaran minamelo ora yaman na totola nini mabalik jo Foto tak kini ya. tabi tadi nga nangkali indaki sa pirin na to totoras hindi tayo babangan jo totokonan jo ako na mila sama mo tayo pirin mo rin totoras to jo. Yo, yaman na jual tol na hindi bisa kita mabaligi. Nanti mo situ mo todo mo. Lamang ang direta na si ikaw mo pulo na yo. Tabi. Belum tinggal sesuatu tinggi. Oke guys, selamat keluarkan kita kilantang lagi. Kayaknya ke sini dulu.
Terima kasih Pak Ibu tidak kesuruh. Ya, betul. Untuk bangga presiden yang kita Oke. PA. Hola. Halo. Weh, tung sahur. Ayo masuk. Wah, kita Mirano ke Malango ya. Kita Mirano ke Malango. Udah begitu kinder. Oke, baik. Oke. Bisa sampai 2 pen. Oke, mantap. Ya. Ya, ini nih. Halo. Adakah? Ada. Oke. Hai semua. Hai, kami lagi minum. Silakan tante. Hindari. Gimana? Halo. Oke guys. Minum kopi guys. Iya. Hai. Halo. Mantap. Lagi apa ibu? Lagi makan kue ini. Oh, kue apa itu namanya? Kue apa namanya? Kue Kastor aja. Kue Tanya Kastor. belakang deh. Halo. Halo. Orang apa ini? Hah? TV Sangalan dong. TV Sangalan. Apa? TV kabur. TV kabur. Tidak maksudku orangnya kutanya. Oh, orang Sangalan. Oh, nama kampungnya kutanya. Oke, Evan. Kredipa. Evan Wih, punya apa? nama. Nih. Mantap. Gimana kampungnya Sangalan ke saya? Jalan-jalan me. Di pasar. Toteti. Sanggala, Pasar Baru, Lampio, Singalawang Nusa. Makasih. Oh, saya orang Aliatung. Oh, orang Aliatung ke. Oh, orang Pinanian kate, orang apa pulungan orang Pinanian. Oh, Pinanian. Oke. Oke, di Pinanian. Halo Indo aku, apa di Kasarai? Woi, kande kok kue. Nah, ini kata bola tahun lah, nak potong-potong kue mah. Anu, ulang tahun. Ulang tahun. Iya. Pada dibawain lah dalam sambal lagi ya. Perkali sambal nanti. Oh, tempe boleh. Mantap. Oke, mami nih. Yang benar-benar picin dan rasa-rasa. Iya. Masako guys. Oke, masako.
Pindah bete, benak keluarga. Bati ne kembar, buntao, pakararutan, umpatu anak tomate. Melimpah lagi babi di Toraja. Banyak lagi stok. Mudah bayi tiru. Pindah bete, benak bati Indoriga, balabatu, umpatu anak tomate. Di sini banyak kelihatan babi karena di dulu ya, jadi kalau tidak masuk di sini tidak dihitung. Tidak sama di Sanggala, tidak kelihatan babinya karena langsung dipotong di belakang. Oh. Sih, weh. Makam bantuan te rarabuku. Rampuan tolong ya lolekok na nenek. Rengke. Ya. Pindah bete, benak nek Mercy, gaya metondol, umpatu nek Raymond. Pindah bete, benak anak almarhum nek Kanong. Rome lomo karotin umpatu tangkesun. Oh, tira-tira merah nih. 1, 2, 3. Oh, mantap. Oke. Pindah bete, benak Insinyur Frans Antong Sima Batara, Jomai Surako umpatu Sima. Pindah bete, benak Gilsa, Dometon Batu, umpatu Papa Gilsa. Oke, pesta di mana mau? Marsiana Robe. Oh, ini pesta di Paniki. Di Paniki. Paniki Limbong. Pindah bete, benak Nenek Ranu, Romai Kabo, Isong Kedua, umpatu Tangkisuro. Sama Mimi host. Oke, Baras. 03. Salam sama Mimi. Ya, mana namanya Mimi? Oke. Pindah bete, benak almarhum Indo Dasa, Halo Mimi. Sitorep Mama, Rampa, Kami Bokin, umpatu Tangkisuro. Oh, kita peraikan dari bawah dulu. Wah, ya, adanya bulan nih. Bayi bulan. Wih, Ratu Langi. Bulan Ratu Langi. Pindah bete, benak Nenek Ponte, Romai Tanete, Isong Kedua, umpatu Tangkisuro. Oh, Teh Omar kayak mana malam, Bung? Oh, ngenai. Barereng. Oh, tak kemarin gitu. Bos mi mandan do, anun anak buam bila. Iya, Egi. Iyo, dadu itu. Tak kau malam mungkin itu ya?
po na. Ina simbarangan na. Sa tulaan, alam. Harga dia bisa kita lima. Tapi itu piala dia mana boleh. Sa uli na, buda-buda sa uli. Iya budaya. Bagian-bagian sa adan. Oh iya, ada lagi. Mami kenasa iya. Pinamete, baik na Mama Martin, yung mamuno Corosla, umpado paparema. Oke guys. Pinamete, baik na Mama Kelo, yung Corosla mamuno, umpado paparema. Ada dah tolong pion deh. Ada dah tolong pion deh kela. Oke ya. Oh, pilih-pilih. 1, 2, 3. Oke, mantap. Dari Sagala. Oke, udah lah udah mulai ya. Tulis sini sih mungkin. Oke, tes tap amin. Oke. Siwanti Olivia Pakelo di mana ini Kak? Oh, ini di Buntao Paniki Limbong. Oke, kaiso marut ya. Yo, rempanya. Pinamete, baik na Nenori, yung Baraki, umpado paparema. Oke guys, menasuk mereka guys. Menasuk guys. Hai. 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 Apa kabar? Selamat siang. Oke, selamat siang bunda-bunda. Halo. Halo. Makan kue. Mantap. Kacang sembunyi nak makan. Oh, bukan kacang sembunyi itu. Nah, sembunyi telurnya di dalam nah. Sembunyi ada kacangnya. Ya. Oke. Bawa, itu jutaan tadi mau. Oke, ada telur deh. Woi, pamili na. Adik aku jo. Ini boleh kasap-kasap talo. Iya, Pak Koreanki. Nah, boleh saput-saput talo ya tante. Lain kita lo. Talates. Lolos ng Koreas sa tulang bantuan at pilihan ng mga tulong. Mula kubuang baik kurang si Tiro Lindo Oke, Hermin masuk turut berduka cita, selamat berlibur, amin ya, selamat berlibur. Pagkapanaaw karimay tening surungan mo ilas susak kay pamatanak tumangka na sa matin dan inde simbolo malik na pada nadi panikilok kuloy rana anatondo kotoran teunda apa. Oke, Iluli. Bayi nerelo ganakan nga marasa pangtagsan nga marararang. Oke, Marapa dari Sangatta. Oke, Dewi Akselio Ladik. Halo guys, selamat lako Tebo. Oke, baik. Ya. Lagu buang Utu usi pemantaperu kamakalima ana temi anak kanatang pagaya nga bausun naton ko tarapang indeto bosing ogi inato lolok kesarungan na si pamatuwa indog diong kapurantangan si pamanong kalungan diong sakit pamatanak dito ang namasak ka ala at amararindi titular. Nalago sa abo mo temi sa ngarana at paagantian ang bulan ta si turo utuin nalan latanan na yung patabro ito Jona. Halo, cantik. Katungkunan kamarintinan ta yamutu. Batam. Sang siturusan sangat yang kerana siya Mama Areni. Domay buntaw o tanete isong kalua. Rampo metandamali ito utun kaboro lako siya Papa Arot. Sang siturusan sangat yang kerana siya Papa Arlin. Kabo isong kalua.
rampo metanda mali tutun kaburo lako siya mama arut. Sang siturusan sangat yang karena siya Papa Andre buntao kabo. Rampo metanda mali tutun kaburo lako siya Papa arut. Sang siturusan sangat yang karena kantasa buntao kabo. Rampo metanda mali tutun kaburo lako siya Papa arut. Sang siturusan sangat yang karena rodo buntao kabo. Rampo metanda mali tutun kaburo lako siya Papa arut. Mintu mito lau tataru kumi katungkunan mi kamalantang namoro anan say lako lantang namoro sang pulo. Sang siturusan sangat yang karena siya ni Amel tondok batu. Rampo metanda mali tutun kaburo lako siya ni Edita. Lau pataru kumi katungkunan mi tamalantang namoro 25 say lako lantang namoro 20 kasera. Sang siturusan sangat yang karena siya Nenek Yoki Bokin Tombang Lambe. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya Papa Awal. Sang siturusan sangat yang karena siya Nenek Dian Nana Nanggala. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya Nenek Dita. Mintu mito lau pataru kuni katungkunan mi tamalantang namoro 30 saya lako lantang namoro 35. Sang siturusan sangat yang karena Insinyur Franz Atong Sima Batara Jome Surako. Rampo metanda mali tutun kaboro lako Sima la napakitan inan Sima. Sang siturusan sangat yang karena Ne Mercy Tondon. Sang siturusan sangat yang karena siya ne Emersi Tondon. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya ne Remon. Lau pataru kumi katungkunan mi tamalantang namoro 40 saya lako lantang namoro 40 talu. Sang siturusan sangat yang karena siya ne Gilsa Tondok Batu. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya Papa Gilsa. Lau pataru kumi katungkunan mi tamalantang namoro 10 saya lako lantang namoro 10 pitu. Sang siturusan sangat yang karena siya Mama Audi Balabatu. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya Mama Gilsa. Lau pataru kumi katungkunan mi tamalantang namoro 10 pitu saya lako lantang namoro 20. Halo. Halo, bisa ngalah ya? Oke, baik. Halo guys, oh nih budi-budi ore to ulu guys. Nah, pemulai nunggu itu nomor siapa cewek? Si Taruna. Sang siturusan sangat yang karena anak ne Ponte tanete isong kalua. Rampong pamanda bunturin ngayon narara makamban. Rampong pamanda bunturin ngayon narara makamban tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena siya Nenek Randu kabo isong kalua. Rampo dukang pamanda bunturin ngayon narara makamban tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena anak almarhum ne Kadong Lombok Garotin. Rampong pamanda bunturin ngayon narara makamban tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena siya ne Yogi Bokin. Rampo dukang pabintin tondon saririn na bungkut ang sepiaderan tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena siya Bapak Tari Batu Selmus Kalimantan. Rampo dukang pamanda bunturin ngayon narara makamban tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena keluarga almarhum Indo Nasa Batu siya Mama Arampa Jome Bokin. Rampo dukang pamanda bunturin ngayon narara makamban tutun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena Bati Indoliga Balabatu. Rampo Mempatumali tutun lako anak tomate. Sang siturusan sangat yang karena keluarga Bati ne
Nekembar Papararukan Buntao Papa Aspan dari Sangatta. Oke, Papa Aspan dari Sangatta. Sang seterusan sangat yang kerana keluarga Nesiagi Pak Pararukan Buntao Rampon tanda mali tutun kaboro lako anak tomate mintu mito laung petaru kumi katongkunan mi tama lantang namoro sangat pulo apa saya lako lantang namoro sangat puluan Oke, gaspol. mito Oke, guys. Terima kasih. tama lantang namoro sangat pulo apa Oke, manasu berkat guys. saya lako lantang namoro sangat puluan Manasu berkat tuh. Hotel. Pagangkianan bulan tanako biriti bulan indaleng kudara di inaki. Apa salah Ako, guys. Salah gente ni manik kami pagangkianan. Mati lo bikiate. Anda perlu dulu na kaleta. Nisun patandewa ka ilang tondon. Ay, sama masahin na tiro ka ba mataku? Oh. Pirate. Dua. Oh, makatara pa pula ka lang. Puang matua daw kang nanalangin ito kaubayan daw masuang ka nakapalulungan. Gaspol dulu. Huwag ito sa dalandan na lakot. Rider Buntao Racing. Oke, Raider, bentar sih. Hindi ko mangiriru ko bang. Oke, meramu ya bosku. Gampang ya bosat ngiru. Iya, oke. Gaspol. Gaspol. Oke, luar biasa. Karang tulungan. Salamat Salamat ako kita sa mga sa Aan. nakukuha na sundon katungkunan tatabong kayo lang masunong kararata. Iya, dari Dewi Aksilio Lani. Papa Aspan dari Sangatta. Ini saudaraan. Gaspol. Oke, mantap. Vietnam hadir. Joy Sharma dari Vietnam. Oke, bye. Gaspol dari Vietnam. Ya, kita ke pos depan dulu. Di sini di daftar semua rombongan, baik yang bawa babi, bawa amplop, bawa papium, daftar di sini. Bayar pajak di sini, guys. Pajak potong. Babi. Oke, babi. Berapa pajaknya babi? Oh, kenapa kah? Ada Jian udah di bawah. Nomor lantang yang Ia mutusang seterusan saat yang karena siya Papa Ilhana Jong may rembon Oke, Joyce Herman, apa sang kabar Robi? seterusan saat yang Kabar karena baik, siya saudara. Nenek Euro Sehat-sehat Tong lobun selalu. tao sang seterusan sangat yang karena siya Nenek Berkalante, tentak berkalante. Halo, bosku boleh deh, bagaimana Kareba? Oke, laris manis. Amin. Oke, baik. sang seterusan sangat yang karena siya ne Agnes Tondon sang seterusan sangat yang karena keluarga almarhum JS Simak Ledo sang seterusan sangat yang karena bati almarhum Nek Nassa Limbong Paniki sang seterusan sangat yang karena siya Mama Akepas Tondo Batu sang seterusan sangat yang karena siya Nenek Angel Randan Batu sang seterusan sangat yang karena siya Nenek Akepas Tondo Batu sang seterusan sangat yang karena siya Papa Abayu Tondo Batu sang seterusan sangat yang karena siya Nek Ose Nanggala sang seterusan sangat yang karena siya Mama Marti Mamuju Karosa sang seterusan sangat yang karena siya Mama Adelon Kurosa Mamuju sang seterusan sangat yang karena keluarga almarhum Nek Lili Rembon sang seterusan sangat yang karena Ilu Rembon sang seterusan sangat yang karena siya Nenek Samuel Rembon sang seterusan sangat yang karena siya Papa Yursin Morowali sang seterusan sangat yang karena siya Papa Seren Makassar sang seterusan sangat yang karena siya Papa Yogi Rembon sang seterusan sangat yang karena Indo Batay Uru Tangke sang seterusan sangat yang karena
Elda to barana tonglo na sang siturusan sangat yang karena sia nenek Kevin Todolo Tandu karas sikiran tepao ia moto turumbo kala lendo tamate katungkon Yo, jadi gitu lepas aku masih sambut lendo utama kami ngajuan tak semua ya tene kamu termatunti sanggara sanggup tulang pun taman aku turengek nara makan ban tutul itu tangkian suruh ya aku lagi sipak kadang sia nenek kita sola sia pemudado sia nenek kita sola sia pemudado. Oke. Iya. Yo, ya topai pada taruh di dedo pingolan takar pun yo. Kami pada petoran utama. PJJ elon dulu. Besar taruh lah kok. PJJ elon dulu. Baik, woi. Dong, woi baik ta. Mararangom kita guys. Yo, ya ke elon ke puran nama di patu tulan. Indah ke itumbay bisa ta beru-beru mo na nayo ite mi keluarga tama. Sabe? Yo ya te mangkana mo di patutulan. Yo ta beru-beru mi. Na nayo ite mi keluarga tama. Yo patarwi lako dito jo sirang kurang pumang jo tao manitaman na jo. Yo ku pagkalaw nito rombongan misa yang itu rombongan sia Pak Ilham Rendra. Yo, rapo-rapo ke sa minuto ko taman-taman na. Sige to yo. Sige na. Kabe. Oh. Yo, dami palitin lang. Banyak sekali babi, woi. Babinya banyak. Iyo, dimpa tambah rombongan ini yang tu rombongan na siapa Pak Ananda, Jomei Morowali, rombongan na Jopan, Jomei Morowali, na rombongan na Nanda, Jomei Makassar, na rombongan na apa tu? Pero K3S Buntao. ata ya naroon. Misa pa mo rin misa. Yo siya. Lalo nga mo kuno. Lang po ada ijaw. Wala pingi ka ite. Yo, pala duli dito lang ko to kay manitama. Dito jo tingolan takar pun jo. Yo, tabi to bulyan na biru-biru pito jo tingolan takar pun oleh tau tama tabi. Yo.
Yo, tabe. Yo. Laku tole me katabe langan panito di sembangan nenek mesiman langgal landa siayoka tolangan masalia lang rekema akam buno sane di gente bulan ma dan rara ma paran Pakapan na laku kuwa tabe laku to sang lengko ilalan makalima na laku to sang atiang karan to tiumba ba na lembang loson pananda bisara tu tiba serara lendu utama tetaram pakamasang ka atilek ko bulan tiladung utama te uluba aba kalonaran Pantaranak na seleng sirenden pangaloloan na sarita tolamban tuna aturi yang nama atau norong di kuatom mike ede bambami loson di pengkalo amme tumangi batu mitodo si dan riumi salembe Pakapan na tommi tiumba pada di rembon di gente pada sitarana kalambunan allo singko kabotoan kulla tommi lamban dio salu to dio salu rembon me kutala to mala to bang tambi karambau na anna mararang salu anna borong raminanga apa bebali amatua indu kusumu ma atundu maleso ma adikain datelendu na kuwa mime bebali da mime kutana tau da mima minda mindara nakadea talalendu kamandangun lorongolian Nenne sadio dio mimai sala untang ngalalam yang mirampuin tete tondok tu utunta mate pang leon batang arabu kumora gayang kumba adi sosoi mora la tapatumba milako la tadua ngadia pami iya mo metundan to mamma lako babana lembang iya mo meruyang atau matindo lako pananda bisara Tongkom mi baturupan na makalima na anggan na pantarana kena to sitarana kalambunan allo to siingko kabotoan kula di gente tondo ko maadi kamata sa kapadang adi rembon tung kasangan na nanay bendan paloloan tandirero mo to allo ini na atunan ng pembala abaran datumuan ito kula pura di bokok Si panglola ba makalima na anggan na pantarana na padang di pamanda bunturenge na di pabintin tondon saririn na. Di na na yung pabindang tananang pasa ato alloy ni na umpatunan ng tamuan di pamarooson to kula pirampara. Orong-orongan to pesulean to talutambuk ukunan na to tangadia tiumba apada ngadiran tepao daenan na patasit pagkapan na tong konduka baturupan na makalima na anggan na pantarana na pada ngadipata apada ngalili na pada ngadirandan batu Manggi ila kusinggi itu tondo kemula kutule etuleranni tanganai sarra katau tang na pelele irika koe pada di pamanda bunturenge na to allo ini na di pabintin tondon saririn na to kulla pura di boko
Di na na yung pabendan pa sa abogi, patunan ng tamuan di pamalilin. Ton na dilututong mga bubundiran ka nga ton na Diyos sa abalata na panambumulan, ilan pa da nga diran tetenge. Bendan paluluan mi pong kalua, tunan na nga pembala abaran milamang nga. Inang siga iya pong kalua, inang lain iya lamang nga ato manarang umpoy akong manusang kala kutumango. Tungkondo ka baturupan na makalima na ang gana pantaranak na. Pada nga di patangapin na niyan na kambi mi sa aba-aba na. Pada nga di buntao o paagantiyanan na. Aluk nama kalalong-lalong sangka nama akasiya-siya. Taru kubulan na salasua kalolos kandarena salipang ngamma. Nanay bendan paloloan katu to alloy ni na atunan ng pembala abaran datumuane to kulla pura di boko. Si panglola makalima na anggan na pantaranak na babangan na apa sanga 12 karopi na sanglise pentiroan na. Tono ka di tirorok komeng kailigi di man talu solo. Tium ba apa nga di tondon. Daenan na siya ne emalo isungan na datumuane. Si panglola makalima na anggan na pantaranak na padang ato di porinding kila. Di po sa pangsusulando. Puro lang ka ng pangisirre inayin tamamata. Pagapan na tong kunduka baturupan na anggan na pantaranak na padang di mamuju. To naloloan karuwa ulun na salu kaluwa. Pagapan na tong kunduka baturupan na anggan na pantaranak na. Pada di papalisun na umbu di poposi bulan na liliin na Sulawesi Selatan. Pada di Makassar tungkasangan na. Naulay bendan paloloan Sultan Hasanuddin toloy ni na atunan ng pembala abaran ayam jago tungkasangan na. Laku kuwa may sandasiar rami ilante-lantang karampu ambo oyo. Tasik si suluan Miguelan Tegaruga Ampulemba. Nalalindo masandalindo na temetomer raputal lang latibayin mo pa ato dingan na makalima na tumaakapunan na. Tolang nga maklumbo kaluto pagapan na kini anak na kampagayang. Bungso na kung karapang hindi daw ito nalandi mo sumbusuka na ito na dede mo kang nabunong na. So lalong ito kapilirin na. Lampaw rong itin isurungan sipo pagkapan na tinibilang barangkolo. Ang kuwa tari may rika diyong tango silandi. Rande para apikada diyong rakka asigaluan. Den naupa ang kasusipili ng leta. Tempeturan tudoro katumua. Atong itong kasi po pa abuntuan ramo. Nanan mo asipo ka na tekabolo. Kaya yung isang rin na susin na. Susite ang matotemo teking lakta temarasan. Iyo mo ito nga mo kandik ka akan isang anak ko na tampera kaya na bukoy imadali.
ainde daw to kumumpong tena to pagaragaw namboran tinaran na sumio o padarandanan nambi ekinabasa. Alhamdulillah. Halo, bagaimana bosku? Kenapa? Siapa yang dilihat tuh? Yang pertama? Oh, iya di situ mall loh. Oke baik. Iya. Oke loh tuh.
Kota itu naik lah. Keluarga dekat le. Kita ini sedikit lah. Oke. Ada bukan dulu. Kembali pak. Kereset. Iya. Dari kami atau
Iya, tadi takut terjadi lagi nalololan atau macam apa Yo lah kisah itu terkesuruh tonton bangkan untuk kabeh lagu kita suruh. Hinda bete, pena nenek Kevin, Dodolo Tandung, yung may kerasi di rantai pau, umpatu nenek Edita. Hinda bete, pena anak almarhum DS Simak Romeledo umpatu ne Edita. Hinda bete, pena Kevin Soladina Romeledo umpatu Elnat Sola Adina. Indah bete, benar nenek Elnat to barana tonglo umpatu Elnat Sola Adina. Indah bete, benar Elda lo metonglo barana tonglo umpatu Elnat Sola Adina. Indah bete, benar Martin ne pada lo may ne rundun tonglo umpatu Papa Elnat. Oh, saya taruh mandiri. Indah bete, benar ne elebu kadundung puntao umpatu tangke suruh. Oh, jadi kena. Indah bete, benar nenek Euro tonglo puntao umpatu Papa Elnat. Indah bete, benar Papa Seren Ludome Mangkasar umpatu Papa Samuel. Indah bete, benar nenek Samuel Jomi Rembon umpatu Papa Samuel. Indah bete, benar Papa Yogi Jomi Rembon umpatu Papa Samuel.
Indo bete, banyak keluarga almarhum Nenek Lili Rembon Upatu Papa Samuel. Indo bete, banyak ilu Jong Rembon Upatu Papa Samuel. Indo bete, banyak Papa Yersin, yo may morwade, Upatu Papa Samuel. Indo bete, banyak bati almarhum Indo Kalobong, yo may bokin, Upatu Tangkisuru. Indo bete, paina bongkobi, siulu tomate, do may balwatu, rinding kila. Sapan kuah-kuah. Halo guys. Halo guys. Indo bete, paina Nenek Angel, Randam Batu, Umpatu, Papa Angel. Indo bete, paina Nenek Kepas, do may Tondo Batu, Umpatu, Papa Angel. Baru ada kaya. Baru wale. Iya. Kusirari kaya na tu. Kusirari baru ah. Oke, Lina Kamban. Indo bete, paina Nenek Ose, dan Menanggala, Umpatu Tangkisuru. Oke, mari kita turun na. Indo bete, paina Papa Ebeng Makassar, Umpatu Needita. Solo panoka. Doka. Noka, nakoya boyo den. Indo bete, paina Papa Arjun, Kalimantan Sangata, Umpatu Papa Aan. Oh, pura betul. Indo bete, paina Papa Kembar, Lo may uru, Umbaye, Umpatu Papa Raymond. Saya mau tiba tak tutup celah. Di siang 10 liter pura. Indo bete, paina Papa Pidel, yo may Megalon Samarinda, Umpatu Raymond. Terasa. Indo bete, paina Nainukun, Borong Paniti, Umpatu Papa Raymond. Indo bete, paina Martin, Nepada, Lomay Rondon, Tolo, Umpatu Papa Elna. Indo bete, paina Palemba Rinding Kila, Ne Igo, Rinding Kila, Umpatu Ne Edita. Indo bete, paina Indo Batae, Gaya may uru tangke, Umpatu Tangke Suru.
Lagi kita di kampung. Iya. Ah, buang, jangan dulu. Oh kenapa kan? Oh mau dibungkus tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa Ji guys. Iya, lupa dulu. meeting yang cukup tadi sifat itu pertama itu juga ada bunga beberapa pemilihan maka karena yang di tempatan pasti sekarang di Kebupaten Siapa nama Columbus nih? Siamo? Kale, taipa. Oh, saya makan keroncong. Taipa Pak Columbus. Columbus sudah pada kari Pak keroncong dingin. Sudah pikiran tentang Columbus. Benda tadi pun diri si pur. Kak, udah dulu kayak teh kanak-kanak ini ya. Tuh. Oh libur piala ya, libur pe kanak-kanak le. Libur dia. Oh iya. Senin pertama. Garamnya 5 titik. Apa? Oh, ini juga. Beto broncong. Ada beroncong. Berarti broncong ko cowok-cowok bisa ya? Pak broncong atau Pak broncong berarti teh? Paniki. Untuk paniki. Mami keroncong atau paniki? Ibu sirup kau kita nak korak kita ke. May kata naman keroncong atau paniki. Apa saja nama? Nah merasa teh Pak broncong atau paniki dia. Mana ke? Puripisar itu bisa mempertai. di bulan nama sekta arah atama dari pintu pulau. Apapun mengirangi mengerti seruan seku tang dan pandi kalilingi mengerti pegang barang bulu pakatan macam iso sakit di pamatanak. Oh nak kumanda may kilo lagi lah. Oke guys. Ini boleh makan den dok ku. Iya. Tak boleh ada dosa. Iya, ada mia. Ini teman dorong. Sampai mau pergi. Iya. Yang tu sang seterusang Kasih kita air sana. sang seterusang sampai kerana ilu Jong merembon sang seterusang sampai kerana sia nenek Samuel Jong merembon sang seterusang sampai kerana sia Bapak Yogi Jong merembon sang seterusang sampai kerana sia Bapak Ilham Jong merembon sang seterusang sampai kerana sia Bapak Seren Jomay Makassar sang seterusan saat yang karena siapa Pak Gersin Jomay Morawali sang seterusan saat yang karena Nanda Jomay Makassar sang seterusan saat yang karena Pananda Jomay Morawali sang seterusan saat yang karena Diopan Jomay Morawali Mintu Mito Rampo Mitandamani Ilako Papa Samuel, Sola Samuel, Lam Pakarro Kumi Kapungkunani, Tamalantang Namoro 2, Saila Kulantang Namoro 3. Sang sinusan sa aking kerana, Pagar tak tahu kan doa sulat ni. anak almarhum Jesina, Lo Ameledo, Ram Kumitandamani itu Tengkamoro Lakosia ni Edita, sang sinusan sa aking kerana siya Nenek Euro. Tong Lohintao Rambo Metanda Bali Tutun Kaboro Lako siapa Pak Alna sang seterusan sang ating karana siya Nenek Kevin Todolo Tandung Jomay Karasi Grande Pao
Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako siya nenek Dita. Sang siturusan sa ating karana Kevin Soladina Lo Miledo. Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako Alnak Soladina. Sang siturusan sa ating karana siya nenek Alnak to barana tonglo. Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako Alnak Soladina. Sang siturusan sa ating karana Elda to barana tonglo. Rampo ni tanda mali Halo, guys. lako Alnak Soladina. Minto nito Oke, mantap. kami katongkunan kita malantang namoro Bagaimana, Nenek? 25 saya lagu lantang namoro 35 minto nito lau kataru kami katongkunan ni tamalantang namoro 25 saya lagu lantang namoro 35. Oke, ya. Sang siturusan sangat yang kerana siya mama akepas tondo ko batu. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya pengenjel. Sang siturusan sangat yang kerana siya nenek Angel randan batu. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya pa Angel. Sang siturusan sangat yang kerana siya nenek akepas tondo ko batu. Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya pa Angel. Sang siturusan sangat yang kerana siya papa Abayu tondo ko batu. Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako siya pa Angel. Sang siturusan sangat yang karena siya mama Martin mamuju karosa. Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako siya papa Raymond. Na sang siturusan sangat yang karena siya mama Adelon karosa mamuju. Rampo ni tanda mali tutun kaboro lako siya papa Raymond. Minto mito lampataro kami katungkunan ni tamalantang namoro 40. Saya laku lantang nomor 40 talu. Si Taruna sang siturusan sa ating karana Indo Batay urutan ke rampung pamanda bunturangnya nararamakam tutun matangkan suru. Sang siturusan sa ating karana bati almarhum nenasa limbong paniki rampung ukang pabintin tondong saririn na buku tangas piadera tutun matangkan suru. Na sang siturusan sangat yang kerana siya ne ose nanggala rampudukang pamanda bunturenge nararamakamban untuk di bulan ni buku tengah sepiaderan tutun metua mintu mito lampataru kumi katongkunan mi tamalantang namoro 10 apa saya lato lantang namoro 10an si Taruna. Sang siturusan sangat yang karena K3S Buntao. Sang siturusan sangat yang karena KS3 Buntao. Rampo mitanda mali tutun gamoro lako siya papadao. Dado. Kutelepi. Sang siturusan sangat yang karena K3S Buntao. Rampo mitanda mali tutun gamoro lako siya papadado. Lampataru kumi katongkunan mi tamalantang nomor 20 misa saya laku lantang nomor 20 na apa. Na sang siturusan sangat yang karena Nene Agnes Tondon Rampo metanda mali tutun kaboro lako Alex la napakitan inan siya papa Alex kutole pa sang siturusan sangat yang karena siya Nene Agnes Tondon Rampo metanda mali tutun kaboro lako siya papa Alex la napakitan inan siya papa Alex. Iya mototo sa nararaatan na sa aburan dan dipuduk ko apa salah sa abu mi mani indelen ko dara adililaku. Annadang ngamutama akadatongan sumutang ma atun dumaleso pagkapan na tiyang basuli pagkimani indelen ko dara adililaku. Laku kuwa hindi na mga kukumba manguretan dati naralangan puang titanan talo to sampa batu-batu ko. Dinaw paan na mamasena mura tontongo. Laus saladang ki mas sulanasang anta tontong si tuntuntua dan sitan de paraya lako te allo si kulla diran dilulangan karampuan mitong kong mas sulanasang nakuha to marabutan lang makalima na to maagapunan nao langan na ti mga maabulo sang lampa rekke narande maaw tang kilesoan nadako mani kedako mangka kimangka kiupu itemi katungkunan talangan lolo kunalanda ilang ang pendaunan na talumok ko lalantala ko bang umbanuanta kodor yang nariya ki allo masak ke na puang matuan na saladan ki kula marilindin na to tumang pararata antarang putang tito dolente ke tutun tang kies so kambuto
Salamat laku kita solanasang na puang mora umpasak kaki. Tabe ta bukai ulang musuling karana ata ta kok karan kalau dendek isungan makareng ta tiberu laku tuinan pura di Pokadangki. Tiber susuk. Belanda Susimoto Makamban Marapuang pateme sanggura rasa lupu bulan itu tamate katombonan laki gua tabe lair ko babangan na panda di bolong laku anggan na teme Toron Indo aturan nambe ta patanan rampak pataling aduan ta ang kisah abu piteme sangarara ta paagantianan madatunta iya matu sang siturusan sangat yang karena bapak kapalalim pangrinding kila batu siane igo domai rinding kila sang siturusan sangat yang karena batina almarhum Dupa Rante Lemo Tambolang sang siturusan sangat yang karena Nenek Aurel Rante Balabatu sang siturusan sangat yang karena Mama Lino Makassar sang siturusan sangat yang karena Papa Alia Jakarta sang siturusan sangat yang karena Papa Kembar Uru Bubumbai sang siturusan sangat yang karena Mama Ian Bebo Sangala sang siturusan sangat yang karena Nek Mukun Borong Paniki sang siturusan sangat yang karena siapa Pak Apidel Bengalon Samarinda sang siturusan sangat yang karena Bati almarhum Indo Kalobong Bokin sang siturusan sangat yang karena Pongkopi Siulu Tomate Balabatu Rinding Kila sang siturusan sangat yang karena Nenek Lebu Kadundung Buntao sang siturusan sangat yang karena Sia Nenek Nori Barati sang siturusan sangat yang karena Sia Papa Epeng Makassar sang siturusan sangat yang karena Sia Papa Arjun Kalimantan Sangatta sang siturusan sangat yang karena Sia Papa Jimmy Ledo sang siturusan sangat yang karena Sia Nenek Irsa Bebo Sangala. Iya mototu rombongan lalendu tamate katongkonan. Buddha, si Buddha. Ya.
Lagu tole megatabe nenek mesiman lengan panito disembang solalanda si ayoka makalima na lagu kuwa tabe lako taruku bulan na seleng sirenden pangloloan na sarita tolamban tuna aturiang nama atau norongo temay pantaranak na tungkon ang layo ko pangaloloan na isungan pa akalanduan sangka di po barana akalando di po lamba layo ko na pangleon tu pantan jumba jo may ba abalalimbang pantan dolo ko jo may ba tu pira-pira sadangan para na pentutuan koli-koli rara rampo untong koni allole ko na inde daw to nalambi mo sumpu suka na umpel lalundun ni kula makarin na inde daw to na dete mo kan labuno na solalon to ko pelelen na tumangka naria kada situro nataranak kada misa anna di pabendan rambua pinna diong tetaram pagabanuan na anna di patunan ng kayo meruwayan na diong tetampang aparayan na iya mo metundan to mamma lako ba abana lembang iya mo meruyang to matindo Kata-kata dulu ya. Oke, baik, mantap. lako pananda bisara si tundan to mamma mi temera ramakamban siru yang to matindo mi temay buko tang si peaderan pakapan na natundan to mamma ki temay ada na lembang naruyang to matindo ki temay sangka na dandan palelean tungkong mi boleh baturupan na makalimana anggan na pantaranak na pada aditan lulembang na tondo ko diam pulembangi tium ba pada ngadi basse tangana pada ngadi sangala atun kasanganna tondo kabarrian allo tondo kalindo bulanan tium ba pada ngadi bebo digente pada ngadi po ulun na pada ngadi sangala di po karopok na pada nga di basse tangana tung kasangan na nanay bendan paloloan tumbang datu to alloy ni na atunan ng pembala abarang datu muane to kulla apiran para tanna di pamatualangi basse kasalle tonna di pamanu di tanah panda di pamaroson tonna di tulak buntun na bone tonna di langga atau manete senda na bunga si pangalola ba makalima na anggan na pantaranak na padang ato di porinding kila adiposapan susulando tema itu mangka dipilih lang sa ato alloy ni na upo di tonno buwa mata sa kato kula apiran para langan nunno koy lolok na lamba rekke unni sungi karopok na dai undongan ni talang kamban urerungo bulo mapapa di kwada anara abay talimpuru daana opoy pariyama uran noy na papayoy para oy narinding para oy tang natangga kauranan tang nabengan kaporasan tungkon duka baturupan na makalima na anggan na pantaranak na padang adipitung upenanian padang ato di pogorang-gorang amani ito di polem pobulan di popue rara apadang adibokin tung kasangan na tondok
na talibarani dayanan na sangga matua to tanga dio laboko na tanga dilombanti ngayon na. Si Panglolo ba makalima na anggan na pantaranak na padang adibuntao o patang penanian nalili misa aba-aba na. To si taranak alo kumakalalo lalo mo to si Hingko sangka maakasaya-saya. Taru ko bulan na salaswa kalolo sukan daw rin na sali pangamma. Pagkapan na tong konduka baturupan na makalima na anggan na pantaranak na padang di Kalimantan. Temay tondo ko malompo masapi maakam pipi ibay tora na pelele tumambela. Langan si Panglolo ba makalima na anggan na pantaranak na padang di Urwe. Padang di poposi itang maatin na padang di buntao. Si Panglolo ba makalima na anggan na padang di popali sunna umbo di pamaririn na talo lalili na padang di Sulawesi Selatan padang di Makassar Pungkasan. Manggi laku singgi itu tondok talaku tule etuleran ni tang naisar rakatau tay ekana pelele nanai bindan paloloan Sultan Hasanuddin to alloy ni naa tunan ng pembala abaran to ayam jago dari timur to kula pura di boko tanala palutu tombang to maasongko o palo-palo tonala paus sa abala pana tana to maakule putih. Lagu ku ambay sanda siar kami kiilantelantan karampuan boyo no koy ikambuto ta situla gugunto. Ta sikisisuluan mikilante barungo di pamadatu. Apalalindo moya sandalindo na temeto merraputal lang apakapan na temeto maakapunan nao to kombong kumararak lang ng maklumbo kaluko. Makalima na teme anak na tampagayang pong sunakundo tarapang indi daw to nalambi mo sumpusuka na to na dete mo kan nabuno na solalon to kupelelen na lampaorong iteme sorongan sebu pagkapan na teme pelam barambon. Paadi siya tahu, paadi isi ruwa-ruwa, paadi ikan dika, paadi mintu kaleki. Paadi siya yata
Inki manung kala akeng kibu pangnala aki tiaranni pak di video kadeki. Oke. Makan ecim. Awas sakit gigi. Makan ecim. Agi mo talo sa Maka pikuan deh. Talo sa amira pakel sola. Oo, siya opya lo. So, baka ito ang sola lo. Nalalo kitong kaniya sa. Iya. Oke. Siya mo sumalomano tayo sa. Oke, Yakut. Di bisa ngalah. Oke. Iya. Oke, mantap. Kira foto.
Mama Angel itu di luar. Oke guys. Apa tuh komande? Sebentar pilih. Mangkap Selatan tuh dulu. Kira sulit mau ya. Mudah-mudahan nanti saya taruh nanti ya. Sakit dong Ipa. Ada 5 lang. Siapa nak? Oke guys. Kumbe. Kumbe pergi kah? Kumbe pergi. Oh, mungkin lah. Lebih basi pergi kayak itu. Lebih basi pergi. Sementara. Sementara mau makan. Sementara mau makan. Oh, yung mau makan dia nanti. Itu berapa mau makan dia? Untuk kayu. Oke ya. Oke baik. Saya mau yakan dia lakukan dia mikir ya. Oke, to indo minau teh, to po minau teh, to lengke, to apa? Kelengka. Oh, apa? Ayo di sana. Pasti dapat torot tuh, Bang. Kamu. Aku malang aku anu bisa. Oke guys. Dapat tuh komande. Apa nama nasu? Beliau. Mana meresan di pusara. Oke guys, wah bagian eksekusi babi di belakang. Hinda bete, baina nenek Irsa, mau may bebo sa kala, umpato Papa Otto. Baite. Lagi itu plastik pa ni tamat buah-buah. Hinda bete, baina batina almarhum Duke, lo may lemo, Tambolan, umpato Tito. Iloli. Berke parana. Hai. Halo guys.
Bersama dengan Kami jempol juga. Lolo orang Wil selalu. Ronaldo ya. Sama nih hujan kah? Hujan deh. Hujan deras. Kenapa hujan? Gerimis itu adalah. Oh, tak berkata kemana guys? Apa lagi itu guys? Apa lagi itu guys? Ini lagi guys. Kenapa kita belum makan? Belum juga masak Pak Jong? Lagi ya. Belum masak. Wih, ada ayamnya warna-warni. Halo, di STV kayaknya. Babinya ditobok telinga di sini. Halo Mpit. Oke, baik, mantap. Halo. Halo. Oke. Berapa kita mau 5,7 cm asal atau tiang. Lagi di sini guys. Oke guys. Oke guys. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Mbak, kita lagi Columbus nah. Batang Columbus ini nah. Ada Jana, oh ada Jana. Oh Jana. Kayak belum ada Columbus. Tak apa dari Columbus nah. Tidak ada. Weh, sudah ada. Boleh. Sini bertibon lo. Memang live ini. Sini bertabon lo guys. Halo guys. Halo guys. Ini Columbusnya. Ada daging babi. Yang bertibon lo tau lah ya apa Pi? Daging babi. Ini mangkwe. Ini oma. Babi nah. Oma. Sudah tadi saya. Oh sudah oma. Oke Oma. Calon oma muda. Oke, makanan sudah siap. Kita mau makan. Oke, titip salam sama Opi. Opi, bisa ngopi? Opi. Mana Opi? Salam dari Yultin Sandamo. Yultin Sandamo. Oke, ya. Ada Kak Janda. Aduh, ini Adriana cari janda terus banyak di sini. Banyak janda. Oh, yang ada sudah berapa janda? 3 cucu, banyak. Janda 10 cucu juga banyak. Tes ya, tes. Peca. Wah ya. Makan apa, Bunda? Makan sayur.
Oke. Minum balo. Makan sayur dengan nasi. Sayur dan nasi. Bir Pak Biongnya Om. Oke. Masak Pak Biong. Halo Salte. Weh Pak Biong di sini banyak. Oh. Nah, ini masih sementara masak juga. Jadi dapur nyala terus. Ya, oke. Nah, ini standby juga bagian pencucian gelas kalau sudah kotor cuci lagi. Oh, wah ini Pak Biong sana ya. Oh, ini namanya Pak Biong. Ya, daging babi dimasak dalam bambu, dibakar sampai hitam. Ya. Nah, di sana juga masih potong-potong daging di sana. Ini namanya ketongkonan. Ketongkonan itu ini sudah Melayak, benar deh, sudah Melayak. lapar. Ketongkon. Datang duduk. Oke guys. Iya. Bisa mabo kayo rito, namanis na lahat daw. Oke, oke. Kami lagi capek-capek di dapur nih. Oke, paling Dulu kami. Tidak, belum kasi tidak pa. Wah, Halo guys, berlandangkan ke Dubai. oke guys. Halo guys. Depo di mana? Hai. Ayam po. Ah. Orang sholat berkomen lan. Wah, budaya. Udah. Oke. Oke mereka. Salaman atau Bapak Rizal. Bapak Rizal. Bapak Rizal. Ya. Oke, Martin dari Lampung. Batam. Martin Lampung. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Orang Batam. Orang Batam. Iya. Salam dari Batam. Anu dari apa itu? Baras Nautika. Dari Batam. Batam pencinta. Oke, ya, Batam. Sini coba. Ya. Kita pergi makan dulu. Ya utusan seterusan saat yang karena siya nenek Isa. No may debo sa ngala rampo ng tanda mali ito itong kaborok na ko siya papakot. Sang seterusan saat yang karena siya mamaian. No may debo sa ngala rampo duka may tanda mali lako siya papaotto. Na sang seterusan saat yang karena siya mamaalino. Jo may makasar rampo metanda mali tutun kaboro lako siya papaotto minto umito lang patarro ko mi katungkunan ni ta malantang na moro sa pulomisa sa lako lantang na moro sa mapulokallo sang siturusan sa ateng karana siya Bapak Lia di Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako papa semua Kata-kata dulu. Lau kataro ko mikatungkunan ti tamalantang na mga para na malilim mga mo. Malilim Malilim wala na to lima mura. Sang siturusan sa aking karana. Pero kata mo na tete. Ito Mapagula. Oh, Yo may booking rampo. Mapagula sa may booking. Turingi nararamagang banto katang kiansuro. Gati tondo ko di sa kalimbong. Lau kataro ko mikatungkunan ni tamalantang na mga misa sa lako 20 na apat. Sang siturusan sa ating karana siya Nenek Nori, Jomay Barati, Rampo metanda mali tutun kaboro lako pungudado. Lam pataro kami katungkunan mi tamalantang na moro 20 misa sa lako 20 na apa. Sang siturusan sa ating karana keluarga ni Elion, Buntaw, Makalua,
Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya papaarut. Laung pataro kami katungkunan mi tamalantang nomor 6 sa lakulantang nomor 10. Sang siturusan sangat yang karena siya papaapidel. Jumay bingalon Samarinda. Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya papaaremon. Sang siturusan sangat yang karena nek mukun borong paniki. Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya papaaremon. Sang siturusan sangat yang karena siya papaakembar. Uru bubumbay. Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya papaaremon. Mintu mito lang pataro kami katungkunan ni. Tamalantang nomor 40 sa lakulantang nomor 40 tanggo. Sang siturusan sangat yang karena Bapak Kapalalembang rinding kila. Batu siya neneigo. Domay rinding kila. Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya neneedita. Laung pataro kami katungkunan mi laung loko kami masalialang laung nisum kami maagang bunosane. Daw alang letter E. Sang siturusan sangat yang karena siya papaepeng jomay makasab. Rampo metandamali itu utun kaboro lako siya needita. Laung pataro kami katungkunan mi tamalantang nomor 25 sa lakulantang nomor 20 kasera. Sang siturusan sangat yang karena batina almarhum Duk Parante Lemo Tambolang. Rambung pamanda bunturenge nararamakan bantu utun metua. Sang siturusan sangat yang karena siya nenek lebu Kadundo Buntao. Rampung pamanda bunturenge nararamakan bantu utun matangkan suru. Sang siturusan sangat yang karena pengkopi siuru tomate. Domay balabatu rinding kila. Rampo duka. Ya, sang siturusan sangat yang karena pengkopi siuru anak tomate. Domay balabatu rinding kila. Umpat aruduga kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa asal ko 10 nan. Sang siturusan sangat yang karena siapa Pak Ajeri sang ngalak tokesan. Rampo metandamali tuutun kaboro. Batu rampo tanda tanga sikira ramakampan untuk di bulan ibu kota Sipiaderan tuutun maatangkan sulu. Mintu mito. Laung pataro kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa sa lakulantang nomor 10 anan. Tutole pa laung pataro kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa sa lakulantang nomor 10 anan. Si Taruna sang siturusan sangat yang karena siya Papa Arjun Kalimantan Sangata. Rampo metandamali tutun kaboro lako siya Papa Aan. Sang siturusan sangat yang karena siapa Pak Ajimmi Ledo. Rampo luka metandamali tutun kaboro lako siapa Pak Aan. Mintu mito lang pataro kami katungkunan ni tamalantang nomor 17 sa lakulantang nomor 20. Iya mototo sa ngararaatan na sa aburan dan dipulok po na ko obi iritigulaan ni Delen Kodar at ibilaku. Apa salah sa abok mi manit ni sa ngararaatan salah aga dete ni manit ni paagang tianan bulanta. Pagkapan na